Kublai api baro kipat ba baju kerjaan ya ke channel kejongi. Te mentang ngin like sa Soyong constituency tabahap ha yes Khasi district na kabenta bersengap ia ke jingelap election jongki arteli political party kata keseng NPP but keseng UDP keseng NPP kadai jong berapniang ika kong amperin lengdo but ke UDP berapniang ya ubah robat jon khaljarian te ngin lisngap ya ke jingelang jong kini ki arteli ki party kumno ki pensyai bat ke ai kanoriam bakin pensyai ki pajba bat kumno kin ai ke jikan tho ya ke pat ki party hadin bakal ada penklain ni rem macam hakine kisni ili ba ke voice of the people party ka lai penlang jingelang Soyong hakba u president jong ka VPP ba Arden Basemoy ula ai ke jikan tho piak ya u MLA barem Soyong konstitusi uba samlen malngyang namar mensyua uba samlen ula job na kaseng HSPDP kajing tanlang uba Arden uba Arden ula keno uba Arden uba samlen ula setkala ya u hadin bola job ula terlang batka BJP dementa hakane kajing lang Soyong ngin sengap kai kaba UMLA barem ba samlen malngyang unjubab ya ketika jingkren jong iba Arden hakini kisngi haba wan ban nyalap election Soyong kumjuru hakane kisngi UMLA ka UDP berang sujab macam senam pun sa jingkren hakane jingelang jong ka UDP tingis kam makini baru arteli kinong kitkam kinong elam kin sa ai ka jingpensai shibet ha ka jingelang Soyong kublai shibon